Talaga ng pagbabatad, kingasal pantayanan, impunggas kalreding tamong ngeni, tungkol yaking metong amiban mabandi, amimalan mga malay-malan, at ating labis-labis sa pamangan aldo-aldo. At tungkol yaking metong apulubing mipnong sugat, ayat tsuking pasbulding mabandi. Lalarawan ning metong ning gospel tamo yung metong a big contrast. Makwanta, masandingay malan, sawa-sawa king pamangan aldo-aldo, metong a pulubi, ketang lele ning pasbul, ning mabandi. Adi niya kadwanda kay kwento tam, ing minuna may ganam niya kini king yato, kini king kandaman. Ading kadwa, may ganap king kanawan, dusa at ligaya, king sumangit abi. Ini mabandi, mabibiyaya king mga malay-malan at labis-labis sa pamangan. Can you imagine them magwalt at mabandi? Asalin ang burida, agyang maling imalan 30,000, 100,000, 1 million na bag, 20 million na kotse, you name it, 5 million na relo. Asalida mga malay-malan, mga malagamit. Idamor ko nung minsan, masaya ka naman ay mukayukay. Numisan panayan tapay sale, ba mga 70% discount o 50%. Pero ni makwaltang ini, mga man ay mala, ing susulod na. At manyaman niya bakal. Ulingan do labis-labis ing pamangan king lamesa na. At potang yarinig mengan, apisaning at siya nakabang makatandoy ang inawa. Magtutpik yamani kaya, o neng kitang lele ning pasbul ning mabandi. Ene pansining metong apulubi, ang mamamati na kingdano, sasayukot kingdano. Makwal tayo, masandingay man, labis-labis yung pamangan. Pero ni metong apandisan, o metong akutsarang nasi, ayamiyamuban ning pulubi king lele ning pasbul, ning kayang balik. Mapla pa rin aso, didilatan doring sugat na niting pulubi. Mabsiyapin king pamangan, ala na yung puso at pakyalam king kalupa ng tao. My dear brothers and sisters, o hindi kasantinganing kwento. Di na tanging aldo, metay dives, ambong meteya naman ilasa. Totoo, the reality in our life is ating makwat, ating kalulog. Pero datang aldo, wadang mipante kabitis, king kamatayan, mipante-pante tamo king gabon. Makwalta ka man o kalulu, wadang mete tamo, mikut-kut tamo man king gabon. Pantaya na kaning kamatayan. Namahanan lang mipante rin bitis mo, karas king kamatayan. Pante-pante tamo mikut-kut king gabon. Mapalyarin ng kut-kutan tamo, ating mga malamusuli. Pero death will bring us to the level of the ground. Kung hindi ang tsuta na kaya sumangit na biye, gulong ng pala, at payabot na kaya katamo ng gospel, ating biye, aparasang tamo, sumakabilang buhay. Ating sumangit na biye, ating impyerno, ating muna mang banwang makapanaya, kaya katamo man. Ating purgatorio, lugar ng pamaglinis. Now, there is a reason for us to be good and to do good. Ulitin maninayang banmo, kaya katamungan. Atin mo namang impyernong maninayang, lugar ng pamagdusa. Karinting sumangit na biye. Ngayon, kaya nang sumangit na biye, magdusa yun ng mabandi. May baliktad ng sitwasyon.
At kitang lugar ni kayang pa magdusa, igit ni Dives. Idives igit ni Lazaro, at suyaking kandunga ng Abraham. Kabang iya magdusa yan. At manang kinulayat ng mabandi, ikpang Abraham, malunos kayo po ka na. Udusan ni Lazaro, para basa niyang ganuning sepo ng kanyang kaliri. At bangketa pa rin lang hindi lang, uling magkasakit kung ingaping ini. Makatula niya manining makwalta. Manyawa niyang lunos kang Abraham, bangitil-til ning kanyang kaliri, bang pa rin lang hindi lang, uling magkasakit siya ingaping ini. Inyang mabiyaya ay may lunos king pang Lazaro. Mamamatay niya king danok ni Lazaro. King lele ning pasbol na. Kitang mismong pasbol na. Ading pulubing mamamatay king danok. Ngayon niyang manyawad lunos. Magdusaya king matinding pali ning api ning impyerno. Sobrang pali. Dinala na beses ka sa aking pali, darang ka lang asasindyan niyo. 1,000 beses ka kang lisangan na panamdaman tao. Numisan di takong lisangan, manamdaman na rin katawan tao. Makastressing lisangan, makastressing pali. 1,000 beses yung pali ng impyerno. 1,000,000 a beses, yung pali at lisangan, king sumangit amin. At sabihan na, yung pekamasanting asilip king banwa, o tangat siyang nakaking impyerno. Asilip ng bibes king banwa, uling magdusa yung king kasakitan, king api ng impyerno. Ma-realize na, nung naning may wala na yan. Ngayon magdusa yan, ma-realize na nung naning may wala kayo. Maralas mo, we can only appreciate power, o tangalang power. We can only appreciate water, o tangalang danon. At numisan, sad to say, we can only appreciate our parents, o tang may wala ng biyo. And you can only appreciate the beauty of one another, o tangalang ay tantaong ito. At yan ang pinamdaman ng Dives. Asilip ni banwa, kabang magdusa yan. At realize na nung naming may wala kaya. Sana realize na mo na kalabagi aming galog na ng biyake katamo dapat tamong pakamalan. Pakamalan may mamo kabang mabiyaya. Uling po tang may wala yan, po tang masikat kandiling kumyak, po tang ilibing di mamo. Uling takal kakakulangan kaya. Appreciate mo rin ang mukhabang kaya bengula. O dadatay nga daw mga bobrada na, yan mo na tipong kimbalay. Appreciate mo yung power kabang atin yung kamanya yung electricity. Igdanong. Tipiran o kaya naman gamitan kita mustong pangalan. O tangalang danong. Mababaling sa tao. O tangalang power. Mandun taong television at miyayaliwa. Let us appreciate the beauty of the presence of one another. Lalong-lalo na rin pengaritang kapatid, dengan anak yung asawa yun. Ulipot ang may wala na. Panamdaman mo yung kakulangan ng karelang presensya. Ingkot ang tamong ini. Ut mira sa kinimpyerno Dives. Uling makwantaya, ali. E kasalanan yung maging makwanta. Manyaman yung maging makwanta yung be-rich. At may punta yung impyerno uling mga balay malang, labis-labis siya pamangan ali. May punta yung impyerno yung Dives, uling alayang masaban, alayang malasakit, alayang puso king kaluman ng tao. Pwede pulubi kaya ng lele ng pasbol na, mabsiya mga manyay malang, pero ni meto nga pandesal, ni meto nga basong dano. Yan ang dinina nila sa alayang puso, alayang lunos, alayang masagal, alayang malasakit, king kalupan ng tao.
Puta ka nung magtatamo banwat wala rin utang kaya katamo. Ingmumunang utang kay Paspol, ni San Pedro, imang utang kaya. Naming kasalanan, halapo. May kapamampisal ko po, may lanya ko po, bayo ko may pataday na. Sige, loob na ko. At yung kaduwang utang, yung ginutang ng Jesucristo, bayo nakapalugan at kaulan. Yung utang na yung ginugaya katamo, ngano, yung gewa mong mayo. Kesa pa din ang alam kasalanan. Kesa pa din ang iya kamamerwisyo kanunong ka rin kalupa mong tao, but more than that, ngano, yung gewa mong mayo, kin kalupa mong tao. So, my dear brothers and sisters, the gospel today is challenging us to be more compassionate, malulusan, at yung puso ka rin kalupatamong tao. Siguro nung may mga bagay dapat siyang ituro ka rin anak. Turuyong maglimos. Turuyo lang po niya tinapi, kareng kalulo at magpalimos. Teach your children to have a heart. Yung butang may karal na, yung butang miminom lang vitamins, turwanan may anak kong parating niyang puso, kinkalupa ng tao. At atingana ka makanyan. Atingana ka maymon. Wata ka din yung tinapi ni beer. Wata ka din yung tsokolate po rin ayam. Turumeng mami. Di na may katong candy pa may kang wali na. Nung ating pamangan, ating magpalimos, turwanan may maglimos ka rin alimang makailangan at marano.